Almal wat vanoggend hier is, aan ons studente en al ons gereelde besoekers, ons lidmate vanoggend. Is jy bly om hier te wees? Wie het 'n moeilike week gehad? Praise die Here, maar die Here het die deur gedra. Amen, praise the Lord. Ek gaan vanoggend met u praat. I'm going to speak to you this morning on the 4 tips of readiness. 4, noem het nou, 4 tips for readiness. And we are going to read in the Bible, Matthew chapter 24, Matthäus 24. Ons gaan lees vanaf vers 42 tot 45. Matthew 24, we're going to read from verse 42 to verse 45. If you got to Matthew 24. Matthäus 24, ons lees 42 tot 45. Ek praat vanoggend met u with the 4 tips of readiness. Especially as we are entering into these days and in this month of December, we are all in a mood of readiness. Die huis moet gepaint word, die kassies moet nou ingesit word, die gordyne moet nou gehal word, wat heel jaar gehang het, moet nou vervang word, en al die klomp goed wat nou gedoen moet word, en die mat wat nou opgetel moet word, en 'n nuwe mat moet nou alles ingesit. And we are in a preparation time, or in a readiness time, where we getting things ready. Familie kom miskien bietjie kuier, en ons wil hulle dit gemaklik maak, en ons wil al hierdie goed doen. But the church, as we believers, we forget sometimes to get ourselves ready for the coming of the King. Ons maak ons gereed vir klomp goed, maar ons is nie regtig gereed vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus nie. And this morning I'm going to speak on getting yourself ready, the tips for readiness to get yourself ready. As I was reading Matthew 24, and I want to encourage the church to go and read Matthew 24. When you read Matthew 24, you will see throughout the whole Bible, but in Matthew 24, you see the love of God speaking to his people. Net voor ek by die gedeelte kom wat ek wil lees, just go to Matthew 24 verse 4. Jesus is in his last days of his public ministry, and he's speaking to his disciples as well as to a crowd of Jewish people. In verse 4, he said unto them, Jesus answered, be careful that no one must lead or deceive you, or leading you into error. This is a clear message of Jesus' love and compassion to his people. Father speaking to his children. In Matthew 24, verse 13, he says the following. And verse 13 sê hy, but the one who endures and bears up under suffering to the end will be saved. Vers 14 sê, this good news of the kingdom of the gospel will be preached throughout the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. So not only Jesus give them keys and tips, he also explains to them that times is coming where you need to be ready for the coming of the King. This is indeed clear words of compassion. It is words of love and comfort that Jesus gave to his people, to his disciples. But it's also a word that is filled with a warning for things to come, to the church to be adhere to the word of God. Jesus sê vir hulle, die eindtyd gaan kom en moeilike tye is op pad. And now he's warning them that perilous times is coming. As jy gedink het vanoggend, jy sit in die kerk en jy het gedink het gaan makliker word, en as jy op 'n verkeerde plek vanoggend, het gaan nog moeiliker word. Jesus warns his disciples. He said it's going to be perilous times that are coming.
He says to them, pray that your flight might not be in the winter. Dan sê hy sê, wie hulle wat in hierdie tyd nog sal baar, of swanger sal wees, of 'n kind sal soog. It's going to be very difficult. Dangerous and perilous times is coming. But Christ gave us the tips to make ourselves ready for the coming of the King. Geliefdes, ons lewe nou in 'n tyd, is nie meer tyd om rond te kyk nie. Die Pinkstermense sing 'n koortjie en sê, kyk nie meer rondom my nie, ek wil die Here dien. Amen. Moenie meer rondom jou kyk nie, geliefde. Is nou die tyd om jou gereed te maak vir die koms van die Here wat aan die kom is. Kom ons lees vers 42. Be ready for the coming is the subtitle for this message. Be ready and tips for readiness. Vers 42, ek lees uit die Amplified. Die Afrikaans is op die skerm. So be alert and give strict attention. Be cautious and active in your faith. For you do not know which day, whether near or far, the Lord is coming. Verse 43. But understand this. If the head of the house had known what time the night dew, the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed the house to be broken in. Verse 44. Therefore you who follow me must also be ready, because the Son of Man is coming at an hour when you do not expect him. Verse 45. Hy sê kom op 'n uur en 'n tyd wat julle dit nie verwag nie. Verse 45. Who then is the faithful and wise servant whom his master has put in charge of the household to give to others their food and supplies at the proper time? And this morning, I'm going to give us tips. The Lord is going to give us tips. What we need to be put in place to get ourselves ready for the coming of the King. Verse 44. Verse 42. Put on verse 42. I'm going to do 42, 43, 44, and 45. 42. Verse 42 says, waak dan, omdat julle nie weet wat uur die Here kom nie. Die kernwoord is waak. So if you got a pen on your Bible, you can just make a note. The Apostolic Bible translation says, be vigilant. The American Standard Version says, watch therefore. The Contemporary English Version says, be on your guard. And the Amplified Bible says, be alert. Give strict attention and be cautious and active in your faith. Which means that you be alert in so much that you give clear attention to Scripture. Want die grootste teken van die laaste dae is die verleiding en misleiding wat in die kerk kan kom. Daarom sê die woord van die Here in die Amplified Bible, be alert, give attention to Scripture. Ek gaan miskien nie in wyn val nie, en miskien weer in sigarette nie, of weer met 'n ander vrou nie, maar jy mag mislei word deur verleiding van 'n ander God, ander skrif. Be on your guard, be alert. It means be always on your guard, so that you will not be taken unaware, so that you must watch over yourself, and that you must be always vigilant, watchful, and on your guard for whatever is coming in the last days. As jy 24 gaan lees, dan sê hy, Jesus said unto them, false prophets and apostles will come in the last days, and if it is possible, they will even mislead the elect. Many Jews have not believed the word of Jesus and have gone astray and were destroyed. Jesus give us times and the days, and even if it is uncertain this morning, we need to be alert at all times not to fall into the trap of the enemy.
Ons weet nie die tyd wanneer hy kom nie. Ons weet nie wanneer hy gaan kom nie. Maar een ding weet ons moet wakker wees. Is dit waar? Jesus said, watch, be alert, be on your guard, be always vigilant, so that you will not be taken by the devil. Moenie op alles amen sê nie. Van alles wat goddelik klink, is nie van die Here af nie. Nie elke persoon wat sê, ek is 'n gesalfde van die Here, is deur die Here geroep nie. Jesus said, be watchful, be vigilant, be on your guard. Dierbares, luister vir my baie mooi. As jy verlore gaan, is dit deur jouself. Jy kan nie die leier blameer nie. En my pastoor het 'n valse teaching gepreek. God gaan met hom afreken, ja. Maar die Here gaan ook met jou afreken, want jy was nie waaksaam genoeg om te gaan seker maak dat die woord wat gepreek is. Watchful means take care. Be watchful, be alert. Whatever the man preach, I must be alert. As dit van die Here af, dan vat ek dit. As dit nie van die Here af is, dan reject ek dit. Die Pinkstermense het gesê, eet net die vis, spoeg die grate uit. Number 2, the second key is in verse 43. In verse 43, the Bible says the following thing. It says, but understood this. The following key scripture is, the Afrikaanse Bijbel sê, maar weet dit. Jy moet dit weet. Onkunde is die grootste vyand van die kerk van die Here. Maar pastoor, ek het nie geweet nie. Jesus sê, weet dit. That you must know that end time is coming, you must know difficult times is coming, and you must know that you must be watchful at all times. Maar ek het nie geweet die profeet het van my gelieg nie. Ek het nie geweet die apostel het vals oor my geprofeteer nie, but weet dit. Know this. The American Standard Version says, but know this. The Amplified Bible says, understand this. Therefore, it means knowledge in the Bible goes beyond the facts and it goes deep and experiential understanding of spiritual truth, moral principle of God himself. Therefore, it's utmost important, believers, that you have an understanding of what the Bible says. You cannot be a believer and do not know what the Bible teaches. If you do not know what the Bible teaches, people will take advantage of your ignorance. Een van die grootste probleme in die kerk van vandag is onkunde. En as jy onkundig is, dan gaan die mense altyd van jou advantage vat. Want ek het nie geweet nie. Amen. And therefore it's utmost important that you gain knowledge and understanding through scripture. You must read and study your Bible so that you can come to the knowledge of who God is. Dis hoekom die beste ding as jy in 'n krisis is om die woord van die Here te lees. Because out of the word flows promises and comfort, and out of his word flows love, where God can say to me and to you, I am with you, do not fear. Listen to me. It is not about the crisis. Almal van ons wat vanoggend hier sit, gaan ook deur 'n moeilike tyd vanoggend. Ons lyk mooi vanoggend, maar as ek nou vir elkeen 'n geleentheid moet gee, elkeen 'n verskillende storie. Pastoor, het gaan dit met my, sommige het 'n huwelikskrisis, sommige het finansies, sommige het, listen to me, it's not about your crisis, it's about your conduct. Storms gaan ons altyd hê. It's not about your crisis, it's about your conduct. How do you conduct yourself in the crisis? So when you go through a crisis, God's eyes is not on the crisis because he can handle anything. God's eyes is on you and how you conduct yourself within your crisis. Hallelujah. As ek weet God is in beheer, dan raak ek rustig in sy woord, rustig in sy beloftes, dan sê ek soos Paulus, kom ek om, dan kom ek om, dan sê ek sterwe ek, dan sterwe ek, maar wat ek ook al weet, dat hy is my God, hy sal met my wees. When you
conduct yourself in the right manner, in a biblical way. Daar's 'n storm op my lewe, maar ek weet hoe om my te gedra. Hallelujah. I know how to conduct myself because I've read in the scripture how God speaks to me about my conduct. Die kerk van die Here weet nie hoe om hom te gedra in sy storm nie. Dit is hoekom ons vra, waar is die Here? Terwyl die Bybel sê, ga jy deur die vuur, ek is met jou. Ga jy deur die water, ek sal met jou wees. A Bible-believing Christian never asks, where is God? He knows God is with him. Jesus sê, ek gaan weg, maar ek stuur die trooster, die Heilige Gees, wat met julle sal wees, the comforter, the one who comforts, the one who strengthens, the one who will be with me. Ek weet nie wat 'n storm op my wag nie, maar ek is ge-worry oor wat kom nie, solank ek weet, hy wat by my is groter, magtiger en sterker as hy wat in die wêreld is, en hy help my, hoe ek my moet gedra. As mense vir jou vra, hoekom is jy so kalm en die storm voed, dan sê jy, ek het een ding gelees. God het my geleer hoe ek my moet gedra in die storm. That's why Jesus said unto them, after my departure, terrible times are coming, but be of good cheer, I am with ye always. Hy sê vir hulle, hierdie goed wat gaan kom is onvermydelik, dit moet kom, maar julle moet een ding weet, my oë is op die goed wat kom en my oë is op julle wat my woord moet bewaar. Pastor Henry, it's not about what's coming, it's about the God that is with you. You must have knowledge of that. You must have knowledge of the God that is with you, and therefore you do not have to fear. Number 3, my third key is verse 44. Verse 44 says, therefore, you who follow me must also be ready. The key word is ready. The Apostolic Bible translation used the word prepared. Die Afrikaanse Bybel sê, daarom moet julle ook gereed wees. Hallelujah. The American Standard Version says, be ready. Contemporary version says, always be ready. Always be ready. Wat ook al kom, Here, I'm ready. And I know that you're with me. Jesus said unto them, no matter what comes, be ready. What it means? It means to be spiritually prepared, willing and eager to follow God's will through an act of faith. As om te sê, Here, ek staan op grond van u woord. And then you can sing the song which says, where he leads me, I will follow. No matter what comes, no matter how difficult things will come, where Christ leads me, I will follow. Jy sien, die lied sê so mooi, waar hy lei, volg ek gewillig. Die mooi ding is die, Bruce Stevens, ek loop hier voor, hy loop voor. So alles wat op pad is na my, moet eers deel met hom wat voorloop. I follow he leads. And wherever he leads, I know that he will handle whatever comes. Want ek is in hom. Hallelujah. En hy is in my. Always be ready, family. Always be ready. We don't know what comes. Ons weet nie wat gaan kom nie. Ons weet nie wat 'n storm op pad is nie. Dierbaar is, ons maak ons so gereed om 'n lekker fees te hê, maar ons weet nie wat op aan die kom is nie. But the thing is, we always spiritually ready. Ready for what comes. Ready for whatever. Prepared and spiritually matured enough to follow Christ by faith. And this is, family, let me tell you this. You cannot read your Bible and do not trust and believe it by faith. My last key, in verse 45, the Bible says, who then is the faithful servant
the faithful and wise servant whom his master has put in charge. Ek is so bly die Bybel sê, who is the faithful apostle? Who is the faithful bishop? Who is the faithful? He says, who is the faithful servant? Hallelujah. Not who is the faithful apostle. Who is the faithful servant? The one who trusts and believes the word of God. Daarom geliefdes, is ek so dankbaar en bly, dat terwyl daar so aangegaan word oor titels, en oor al hierdie klomp goed, en mense mag beheppe, om die beste titel te wees, sê die skrif van die Here, who is the faithful servant? Want daarbo, gaan die apostels in, en bishops, en al hierdie klomp goed, en die ouderlinge nie, daar gaan, die Bybel sê die skape gaan van die bokke geskei word. Almal voor die Here staan. En daarbo kan jy nie gaan sê, Here, maar ek is 'n apostel, al die apostels in die rein, al die bishops, al die diakens, al die ouderlinge. Who is the faithful servant? Die Afrikaanse Bybel sê, wie is dan die getroue en verstandige diensknegt? Vir wie die Heer aan sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel te gee op hulle tyd. Lei die woord verstandig dan nie 'n klokkie by die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde nie, wat seker gemaak het dat terwyl ek wag, ek het olie in my kan. Terwyl ek wag, as ek faithful, ek hou aan die woord van die Here vas. And I trust the word of God no matter what. It meaning you are a reliable, steadfast and a loyal servant and being committed to the teachings and the commands of God. Jy laat jou nie maklik mislei nie. Jy is soos 'n skip op 'n see wat rondgeslinger word deur enige leerlingie. Jy staan op God se woorde en jy's vas in God se woorde, onwankelbaar vas. A faithful servant that is not bemoved by whatever the enemy brings, and shall live with the same expectance of the coming of Jesus Christ. Terwyl jy vas staan, wag jy in die geloof oor die koms van ons koning Jesus. And this is an act of faith, and it is clearly seen and in your faith and trust in God. Vanoggend wil ek vir die kerk van die Here sê, let us take the steps this morning. Number 1, let us be vigilant. Kom ons wees wakker. Number 2, kom ons gain knowledge, biblical knowledge and understanding, so that we will not be slain away. Number 3, let us be ready for the coming. Ons weet nie wanneer hy kom nie, maar ons is gereed. Dan maak Jesus hierdie voorbeeld. Hy sê, as ek geweet het vandag, ons wat manne is en huisgesinne het, as jy geweet dat iemand gaan vannag by jou huis inbreek, gaan jy geslaap het? Nooit nie. Bekeer of ongered, jy sal seker gemaak het, ek het wapens hier. Jou panga sal reggeleer het. Halleluja. Want jy het geweet, jy het gehoor daar vannag beplan Jonathan om in te breek. Maar jy's wakker, jy sal sê, vrou slaap, julle die kinders slaap. Maar ek is wakker, want ek het gehoor, iemand gaan inbreek. And I'm always alert. Dan staan ek op, en as ek iets hoor, raadloop ek na hierdie venster, en ek kyk daar, en ek is op my hoede, en dit is hoe die kind van God moet wees. Always alert, because I'm watchful, knowing any time Christ will come. And number 4, be faithful. Diebares staan vas in die geloof, onwankelbaar vas. Moet laat jy so maklik beweeg word nie. En luister geliefdes, al moet jy ook alleen staan, staan vas. Al sê jou man, hy is moeg, hy wil nie met die Here dien nie. En al jou kinders ook nie die Here dien nie. En jy's vrou alleen, of jy's man alleen, maar dat jy sal sê, Here, help my om vas te staan.
En die geloof onwankelbaar, no matter what comes, that I will always remain standing in the faith, geanker in Jesus, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die dinge van die Here. En daarom, geliefdes, die mooi ding van hierdie skrif is, ek weet nie wat kom nie, maar ek ken hom wat my help. Kom ons vra die Here vanmôre, hou my wakker, Here, sodat ek wakker kan wees. I don't know what's coming. Kom ons staan, kerk van die Here. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terwyl ons so staan, wil ek vir u vra om net vir 'n oomblik met die Here te praat en vir die Here te vra, Here, hou my gereed. Make me watchful, so that I can watch over myself, watch over my conduct, watch over my thoughts, my character, my attitude, and my heart. Make me watchful over the things, oh God. Make me alert so that I can have an understanding of the doctrine of Christ, so that I can have the knowledge and the understanding of biblical truth, dat ek nie mislei kan word nie. Weet jy die baras, kom ek sê vir jy, ek het gisteraand met 'n pastoor vriend van my gepraat, ons het 'n oproep gehad gister, en terwyl ek en hy praat, die man van die Here, ek het baie groot respek vir hom, hy bedien baie goeie woord, Pastor Henry, en ek en hy praat gister oor die telefoon, en hy sê vir my, Reggie, ek het nou 'n paar boeke gelees, en daar's klomp waarhede uit die skrif uitgehaal, en daar's 'n klomp goed, en ons het 'n lang gesprek gehad, en ek sê vir hom, die groot ding in die laaste dag, ek weet nie of jy agterkom, die van u wat op TikTok is, daar's baie predikers wat nou verklarings maak, wat sê dat die Bybel wat hulle uitgepreek het, is nie meer die woord van God nie. En ek sê vir hom, wees baie versigtig, dat jy nie op 'n terrein beweeg, wat gevaarlik is nie. That the word that you preach for years, is die woord wat jy nou sê, nie God se woord is nie. En die ding wat by my kom, geliefdes, is, as mense nou vir my sê, die woord is verdraai, en die woord is dat, een ding wat ek vanoggend, en u kan ook getuig, dat oor die jare kan ek sien, dat die woord het lewens verander. Die woord is krag. Die woord het vir my gewerk in my omstandighede, in my stryde, in my probleme, in wat ook al ek deurgemaak het. Die woord werk. En al sê hulle ook wat, is er nie soveel betaling, en dit is nou al vertaal, en die klop goed, dierbaar is een ding wat ek volgens sê, die woord werk. If you apply the word works. Kom ons lig ons aan 'n Vader, ons dankie vanmôre. Ek wil vanoggend vir u vra om ons te help. Hou ons nugter. Hou ons waaksaam. Here, vul ons met die kennis van die woord. Ons beweeg in die laaste dae. U sê in Matteus 24 dat in die laaste dae sal 'n valse profete, valse Christusse, valse apostels sal opstaan en die kerk van die Here mislei. En vanmôre bid ons, Here, help ons om nugter en waaksaam te wees. Always ready and alert in Scripture, terwyl ons aan die geloof wag vir die koms van ons koning. Help ons, Here. Ek wil vanoggend bid vir 'n broer of 'n suster wat dalk vanmôre in 'n storm is, wat in 'n omstandighede volgens sit en sê, pastoor, dit gaan moeilik, maar vanoggend bid ek, Here, dat u sê, getroue dienskneg, getroue diensmaag, hou aan en hou moed, ek is met jou, ek sal vir altyd met jou wees. Ga jy deur die water, sal jou nie oorstroom nie, en die vuur sal jou nie brand nie. Dankie, Jesus. Halleluja. Words van eeuw.
as jy die Here prys vir sy woord. Halleluja. Oh Lord. Praise the Lord. Terwyl jy net so staan, geliefdes, die as ons vorentoe kom.